Okay, contohlah. Okay, kita sedang menjawab ini. Kita menjawab sudah ya. The first thing kita ada adalah format itu di sini ya. Format sama ada to subject ataupun to from subject ataupun letter, address and then date. Ingat tu format. And then kita ada salutation. Salutation itu hi, hello, dear. And the name. Contohlah kalau dalam soalan ini kan Emilia. Penulis asal tu adalah Emilia. Jadi kamu mau membalas balik kepada dia kan. Tak boleh salah ejaan pun. Salah ejaan saja terus tak boleh pergi higher band. Make sure it's correctly spelled. And then opening line. Apa ni? Saya salah tulis. CL pula. Patutnya OL. How are you? Thank you for your letter. As long as it is different than the original's first sentence. Thank you for writing this email. I'm sorry for the late reply. Itulah. Ini yang saya ajar student saya. Boleh aja as long as it is different. Alright?